Umbano wa mutiuko no lo thelile muthanani wa iyo kuye Omabei ni wona ni sevata wako kitana na ulusani vala mutetei wa kisia mwene nthi Kitui Isaac Mutinda engwatanio na ekalima kaundisu maumisie ukanio kana ulusani no vinyia ene nthi maukwati monini nthini wa mothukumi ma silikali uneni woni wumbuye maunena ni akivathukanio kavindani kala atongo ime kivathukanio methiwe mainenani cia umbano ukite wa mutiuko nondu kwithiwa uitethia mwene nthi Onesmus Chalo no tumbanisia mauvo. Umbano wa silikali cia mitiuko withela kaunti ya Omabei ndunatia tu agenda ya maendeleo na utongo ende ni wothothia kukitana na ulusani kati wa silikali cia kaunti. Va kaunti ya Kitui muteti wa akisia mwene nthi Isaac Mutinda ni wawetakana silikali isivo ilanene na ilanini ni ciele kukwatia ni akumenana na ulusani iwetakana kinene cha ulusani ni kiende na kuola wikwati wa enenthi kati wa thoko mwa silikali. Maundu wa makwetwa ulusani ni mawe ni maingi na ni mauswete mofisini maituko ndukiga thokanywa. Ni kwithia alfa ima ofisini kundu kwa yota la ya ndio itukithia anumo chechoko nangi mende kubita machundu mewa na ndozi wabika bandu ethia ni kana pina na mundu mwatwika kana mundu atanenganite kindu ndundu mewa amituki kuya no baka mundu athi anena ndagitali makuna no muthemba kana maketha nyondu ithia bokindu cha nenganwe kwa siri ndu kwenda kamera tukwita CCTV kwithia bena mechanism ilizo wete kutsipa mundu zidaneza kuoneka kanitha ni mundu ngune njyo kuyanda ete ola wale kundumia ozu na tio zo kundumia kundu utona kuonekana kukunduliwa. Mutinda eyasi ulusani kati wa maofisi amwe ma silikali ni ukona munene kwi enembe na ala muno meulasimithwa kumia ivaki no kana kukwata uthukomi maofisini asum. Gindu corruption ni chagu kundu ofisini wivu kithi anu mojete nange mako melika meminu wa makiri eitha begeti kikuki bunda kana mundu uzu kitha mundu umyomuzina ndese maundu nesa kana musisio nundu wilie kimoshano kuna ndena mbesa mundu uzu ekala kundu na kundu makanaka wabisa ni wathi oko kauni tene mundu uju ofisini ati wanu muthukumia na muthukumia ofisini ndu mundu uzu na mundu muno mwene amutia ake mwe okone na bya mundu moyu na ni mathi ala mailo kunikela thukumia ni moketa ta na makwenda kundumiwa na makoba line na andu alangi nikana mayoneke na metho none sindu cia barani tisinu bithani no ngwamba kumana ukona mundu ekelwa beti wongi nondo uchanga kudani corruption yale anju na nabeto mene na komia nange meko ko mondo kwa ilete no kila nondo bobu mama ko balaine bando eno ke mawo kana hospitali alione ngwandawa alione ngwandane kwithia ndoma na kitumi ni chao nolo no wande kwondawa na hospitali kwa ukoenda abandu bana oneni wake no kwa tomponi ya mama enende musini wake twibili wetakana vingo no kutongo ikalisi akaunti na wata munene neto anesikitana. Hospitali unapata lazima kama uko na kitu unashughulikiwa kwa haraka, na kama una kitu unatumwa nje, kama ni shindano unaenda kununua nje ndio kuja undungo. Tunaomba gavana wetu angalie maneno, maana kuna mtu mwenye hana pesa anataka huduma kama mwananchi mkaanji wa Kitui. So tunauliza mkue watu mko open kwa kuhudumia kila mtu kwa njia ile inayofaa. So hiyo mambo na hongo, ukiingia ofisi fulani lazima kwanza uangaliwe kama uko na pesa ndio ushughulikiwe. Hiyo mambo ikome hapa kwetu kaunti ya Kitui. Hivyo Tevlingo Mavo Mtongo TV kwa Kitui, Onesmus Chalo.